नमस्कार धन्यवाद ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜି ମୁଁ ବାହାରିଛି ଯିବି ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଏବଂ ବାବା ଦାସ ବୁଲିକି ଆସିବା ଏବଂ এই সিধারে যাব সেটা হলো পাঁচ আগে দেখ ও মাছ পাঁচ দিন পড়লো পাঁচ দিন নাই পানি কি দিন পড়লো পানিটা খাতে দিন गाड़ी चाबीटा भी हजे सारे कोठी देखा पड़ो से साइड गुरा देखी देखी जाओ तो ମା ମୋଟା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି दियो अरे दियो 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 चाबी दबनी माइस्ट्रेट दियो थंडा टिक नियो 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 रख रख देबे ने धर रख भाई सेमती कहते पियो तमे रखिच बड़ कथा मु हैरान हो गले आमे ठंडा पी गए आ पीबनी एनु पी गइलु बरा खाइलु ଚାବି ପାଇଲି ମାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ତ ଥରେ ଯିଏ ଯିବ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିକି ଆସିବନି। ଚାବି ପାଇଗଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଆସିଦେବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ବି ଆସି ଆମର ଏଠି ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆସି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅତି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିବେ।